آداب خبر وستار سان وادی مز آز گلگامو شہر پھیران اخ ٹیم یس کریم متن ورٲیی لوکن مس چکاسان ابتدائی اطلاع مطابق کینژن نوجوانن پر مشتمل یہ ٹیم علاقن ہند دور کرت تمن شخصن مس کاسان یمن وی وادن کا نٲوِتھ بُتھے پیو نہٕ مس کٔسِتھ تہٕ سرٛانہٕ گۄت کٔرِتھ باسے کم مستانہ علی شان جانان مگر اتھ منٛز گٔے وۄنۍ تِمن مستانن پاشٲنی یم فیشن یا سٹایل کِنۍ پننہِ محلٕکۍ میتھن چکرورتی ٲسۍ آل کشمیر ٹیکنیکل ایسوسیشن ترجمان نانگہٕ تٲلی وُبٲلی چھُ پننِس أکِس بیانس منٛز ووٚنمُت یہِ چھُ اکھ خوشایند قدم سانٮ۪ن کلن پٮ۪ٹھ چھُ باسان زن تہٕ پھوٚٹمُت دۄہلے کانٛہہ بم تہٕ یِمن مستانن ہِنٛز زیچھِ مسہٕ لچہِ زن چھِ باسان گُرِس کٔرِتھ لاگامان بولگام کِس املال سٕنٛدِ گرِ گٔے حالات بیٚیہِ اکہِ پھِرِ تمہِ وِزِ تشویشناک ییٚلہِ تٔہنٛدِس آنگنس منٛز کمہِ تانۍ اچانک کرٛٮ۪کھ دِژ املالا أتۍ چھُکھا یِم آیی مس کاسنہِ وٕچھان وٕچھان ووت سٲرسٕے گرس منٛز ہوے کہِ املالس نَے مسٕے چھُنہٕ ژٹان کیٛاہ ٲخرس ننیو یہِ اوس ہمساے ییٚمۍ وٕچھتھٕے املالس ووٚن کیسا لگا میرا مزاق یہ بوٗزِتھ دورٮ۪و املالہٕ سیوٚدُے نٲیِد بان تہٕ نٲیدس ووٚنُن مےٚ کر مس ژھوٚٹ بالکل ژھوٚٹ نٲیدن ووٚننس کوتاہ ژھوٚٹ دوٚپنس تیوٗتاہ یوٗتاہ نہٕ میٲنِس ہمسایس اتھِ یی